أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول منكم هو مدوه جري إشانا ما دفعوا مهار ممسكتوغا كوريا مجندني سنتوغا مچن أليالوالا كوريا جندا سلسلة درستك يقولوا ميوغو أقول من شرح كورو مجندني إمام بخاري رحمه الله جمع كروا فالجامع الصحيح مختصر فتح ميوغو تاغو من شرح كرم مدني كتاب الإيمان. إما فون رأغو من واحد دكا فواني أنصارية بيكالونا لو بكرما بهيغوتون إيغا تريغا مهاجرية بيكالون وسيمني وداغنا وغوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بيكالونغ ماتوري كما بيكالون دك لوبي ومكي اي ايمان كم غتريغ همنه كم غوتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قرب من هم روايتك انس رضي الله عنه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. إيمان كم غه هكك نوت علاماتك اي أنصار يبيكالون لوبي hame fadan ebe kaluna nafrat kurun nuwata nuruhun teribun ei munafiq kamuge hekkeke denga gome mi balani ubada bun samit radiyallahu anhu riwayataka mi riwayen imam bukhari rahimahullah gennawa fani babu kayfa yubayi'u al-imam an-nas imam miha gamitunga murada ki veriya nota khalifa kineto misakunna bayatu hifani ane baba ki babu وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة الرضوان مدينة أنصار يبكنونge وفود رسول الله صلى الله عليه وسلم غريها مكة وداغين أدي بيعة هيبون हमें गोता बाब फी गज़वत बदर हंगुरा में अबे बाबुगा मेरी वे गिन्नवाफ़ बाब इदा जाअकल मुअमिनातु युबायिउनका मी आयतुगे तफसीरुगे बाबुगे नमुं इमाम बुखारी गिन्नवाफ़ मेरी वे बाबुल हुदूद कफ़ारा आदि हद्दुगे बैतोगा हद्दु तकुगे कफ़ारागे बाबुगा बाबु तौबत सारिक वक्कंकुरा मीहागे नोता वगु मीहागे तौबा या बेहेगुतुं गेन्नवफ बाबु गया बाबु कौलिल्लाहि वमन अह्याहा मिन दियात दियतका बेहे मरुगे दियतका बेहे बैतोगा नोता बाबुगा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गेन्नवफ वमन अह्याहा मी आयतुगे तफसीरुगा باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمراء تنكرونها أمورا تنكرونها أديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بس فلو سترون بعدي أمورا تنكرونها تبامهن نفرتكن نورهن تريوان كانتتك تمن كليغ فانا فوقات تبامهن بدلوغين أنان إيه باب غيا باب بيعة النساء أنهم ورين بياتي فمك باب غيا باب في المشيئة والإرادة أدي مشيئة والإرادة مانك الله سبحانه وتعالى مشيئة إله سبحانه وتعالى إرادة باب غا مي رواية إمام بخاري رحمه الله جنواف أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أريه رواية ياسوي يفوغا إمام بخاري رحمه الله كودا تفصيل مدوني وكان شهيد بدرا
egamane kalefan baduruge hangurama ga barwada gennebi wa huwa ahadun nuqaba'i laylatul aqaba aqaba ge rega manki aqaba ga mayaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina ge ahul weringe tereng bekalunna ekuga aqaba ga hippe bayatuga barwada gennebi bekaleke agon mirad kurviya ubada ibn samit radiyallahu anhu hayapula behegotun adi wahaka dakkan inshallah hem ubada ibn samit radiyallahu anhu ki ay ansariya bekale madina ge ahul weringe tereng khazraj wanhage bekale ekade gfana ki emme furtama bayatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekuga hajju musumuga bayati pe bara bekalunge tere madina ga hulunge tere bara bekalunge tere himen wada ganna bekal emma ekade gfana ki islam wun awas bekal efo ekade gfano eg fahun oy bodu bayatu gas bar wada ganne bikama asfabe ei hadiyatim bekaluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippe bayat mi faruge bayat ki mi ekade gfana nasur devu masha adi muslimun tere madina en hijra kura mi hunna notabe kalunna nasur werum ge machan hippe bayat e kurin miharo agum mi wahaka dakka bayat ki ebe kalun islam kom ge machan hippe bayat heme kale fan widalwani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi majlisin wa hawlahu usabatun min ashabihi fada'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam innabi majlisege erega ei makka ge mushrikuna sirrun korevigen dia bayate ekale fanu ga arihuga tibbewi bay sahabi bekun ekale fanu ga sahabi ge teren bay bekun fada'ana timam bekunna den gowale vune no dawut devune anna faqal rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayati pam gotum vidalwi ta'alu bai'uni tebe kanu wada gannaus timan kade gfana ekuga ebbaswe bayati fash bayati fmaki ekamegge machan ebbaswe iqrarun ei komme bayaka komme farataka agos miha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayati fan hippon kama kameduga bayaku mihun ebbaswe eggotakan ittifaq wa kama vanya mi hifweni bayatu e bayatu ge maqsadaki ebbasu megge matiga خلاف ومن نتي دمتيبو ايجي اكي بايوتن هفن مي اسلام كم گمچن هفوي بايت اما اسلام كم گمچن هفوي بايتو ارغون من هم ميوغوتوغا اغو من هندان كل مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه ge ahul werin ge tereng ekale gfanu garihan e wada gen nabi bekalun na go ekale gfan hippawa fawani konfada bayetetu mi amu gotegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayat hippawa kankamaki ehmegen imam bukhari rahimahullah miha gina babu tawga mi riwayat zikr qurabba miwen agon dannawa fan agon menge mi sharaha quramunda fotaki mukhtasar fotake mi gar imam bukhari rahimahullah takrar qurabba fawa takrar tan agon me zikr nukuran riwayat imam bukhari rahimahullah hunnan ege tankolkol nangawagen istidlal kurawaf nuwata takurarukon eki tantanuga bayfaru takurarko gennawaf riwayat ehme egotan algon me takurar noko algon me mihame kani bayan kurani kum babu take goto imam bukhari rahimahullah riwayat gennawaf efo algon me sharaha kuram migenden ala alla tushriku billahi shay'a emme furtama bes bayati fe kama ki tauhidu gamacha timan kale gfanu ge ariha tebamihun as bayati fashe allah aga bes farataka sharik nukurma mi huriha nabi bekaluna huriha rasul bekalunge da'wataki hamekene muhammad sallallahu alaihi wasallam ge da'watannu huriha nabi bekalunge da'wataki mi haqiqatuga allah subhanahu wa ta'ala ilah subhanahu wa ta'ala ge tauhid attaka kainatuga miwa makhluqatan khaluq rabbafani hame hemme urutaka abin lavva adi algonmen insanum khaluq rabbafani ilah subhanahu wa ta'ala ge tauhid attaka ekkawantaka mattaka ekkawantaka ma ilahu ge rububiyyatu ge machan algonmen
ebbaswe iqrarwe ilah subhanahu wa ta'ala ya uluhiyyatuga no ta'alukan ada kurumuga ilahu ekkawanta kurma mi bayatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam den mi bayati pawani wala tasriqu tebamihum wakkan nukurash ema furtam kamaki shirku nukurma den wakkan nukurma wala taznu adi tebamihum zine nukurash haygatuga mi bodati faafatan etanegga aamwajjikam avvanama ijtima igotun etanen halaku edane kanka ekkamaki mudaluge faafe mudalan aragatumge faafe anekkamaki jisma iruduge faafe ehem weima islam diinuga emme furatama dohum feshigin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu maccan iman wa islam wa mihun eba mihun e bayati fani wakkan nukurumuge macca eyyadi wakkamuge hukuma haddu bawa leifa nuwanis zinege hadda hukum manaki ekama guligen tanfiz kuranje hukum kande ulifa nuwanis emme furatam islamuma veve ebbasuma aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah shariku nukuruma bayatu fuman engeyuma ko hadis kuravani tebamihum wakkan nukurash adi zinege fafen ara nugannash wakkamaki yege sobun misonge mudaluge amankan gelligen danikam fituna verikama biru verikamuge teriya vettigen danikam natija ka vegen dani mudalak amankan netumuge sobun e mujtama egge terega ruli verikama adawa terigam feturigen diu adi namankama biru verikan amugen diu wala taznu atibamihu zinege fafen ara nugannash zineyaki yege sobun etan nurakka tere kamege tere mujtamo gendanikam mujtamen halaku ediyumuge emme bodo sobay emal gundu ben hade toga takurar ko danna allah subhanahu wa ta'ala huriha ummetege macha haram kurvi tim fafe geteren efafa e zineyaki embima evves millaten evves ummate rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurimves allah subhanahu wa ta'ala fonuwa fe noe bodutin fa fe gotoga shirku kurma qatul kurma adi zine kurun kandanaluva ekan algon menna furqan suratuge rahman wa ilahu ga artonge sifata bayan kurwa allah subhanahu wa ta'ala angawa fa ayatu gwa ewani والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون زينيكي يجي صوبون حرمت كندين دانكم زينيكي يجي صوبون فساد بدوغن دانكم إنسانا كرامة تركا جلغن دان زواجي حياتك باجركا أفدغن دان zineyaki ei darany agon menge salaferi bekalun dekewada gannawa gotuga zinege fahish amalan aragen fi mihage kiban e zinege badalu duniya matiga kommes gotukun hifen ege raha deken nujehi insana nudan ehmbima ena ekamun salamek wan edekam avvanam ei enage amilla nafsa adi enage belumuga dasugawa enage mahramun e shikaran sadame koran edekam avvanama tima furatama ehem mihunge macca verive gatumuga ehem mihunge darin na meduga e fahish amal hingumun timage amil nafs furatama himaye koran ehen nukura kam avvanama imam shafi rahimahullah nisbe korave bas fulega ekade gafano vidalo fave لمباتك زنيكي أي درنيك فإن أقرلته كان الوفاء من أهل بيتك فعلمي تبا إدرني نجافي دناش إدرني أدا كوربيني تبا أهل بيتون جترن إميه كامد زنيك فاحش أمل هنغوني ما تماغي هتوغا وين على
lulun karna ohri tima ladugannan jehe fada timage belumuge dashugawa mihige faratun ekan hingan ehem wima amile nafsu effetteri kuran ebajehe adi eakuga agun menge belumuge dashugawa agun men lobewa ambidari mamba fan ukhtum himaye kuran edekam avvanama ehem mihunge shikare kavumun himaye kuran edekam avvanama tima effetteri wanje ولا تقتلوا أولادكم أديت أبامه دارين نمراش متنوغا خاصة قتك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبامه دارين نمراش إيه حديث كروا بيتوغا كندارو وفني إدو سورغي حالة رياء كروا إدو سوركي إيه دارين مرمون دي إدو سور أنهن دارين ewa katan Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga agul menna khabar qurwa fa em islam ding awmo kuriga anghenun na meduga anghen darin na meduga anghen kudin na meduga anghen na meduga dekebeni warang ihanetiko gina fahara mamba fan khasako bappeya libe warabbodu nikamatikkamaka ihanetikame gotu ehem wema diri hutta edari fulu marala ekamuge birattaka em Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga mikam bayan qurba angawa fa ingayatuga wahi qurbani wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim egetere miyaka anghen dariyaku libunu kamuge khabar e zamanu ga dariyaku libu kurin libeni konjinse ga dariyaka mennegen miharo ya khilafa kuriyada enge bay gom toga agun menge awatte bay hisab togus adi duru hisab togus khas gotegga anghen darin ufumu kurin marada miharo ei miharo engeti jinsu kuri baga vihomu kurin e zamanuga nenge vihema nuniyaka ma vihema mihunna engeni eme Allah subhanahu wa ta'ala angoni wa idha bushira ahaduhum bil untha ebamunge tere mihka anghen dariyaku libijjikamuge khabaru libijjikam avvanama devijjikam avvanama maniki mifaru anghenun evihi anghen dariyake ehem bunevijjikam avvanama dhalla wajhuhu muswaddan muli mihage munu andirive mila moli kaluwegende wa huwa kadhim ena hitamangos mayuswe kambodo hadanigen huswegende يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اينا قوم جميعنا فيلند درجه ميهون ترى ننكم اكهر وغني الي بنو خبر اغولين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ادرفلو اهانتكما نكمتكما كبالحتانيتو نوتا وليغ تري الله wadulanitu ei ebami honge halaki saa ma yahkumun ebami hon ekura hukumuge nubakama ehmegin riwayat to gasfe lobati akhunne agulmen zikuru kon ulem wes undugu wahaka ehm Allah subhanahu wa ta'ala kamuge bodukam bayan kurava wakin ila subhanahu wa ta'ala e wahi kuravani wa idhal maw'udatu su'ilat بأي ذنب قتلت كم مركا به قتم السؤال كروين كم أنيا كابه قتم السؤال كروين إهن نمرس الله سبحانه وتعالى وكين وعدك ربا إهوا كربني وإذا الموءودة سئلت كودا أنهن كجايا سؤال كروين دوهي بأي ذنب قتلت كم فافيكا لاغين هجيه ekambele gatul korewuni konku sakala bay riwayat ho ganna gotun ebami hon dariyaku viharu ambimiha ba ifharu walugande konefa walugonduge teriyen eba bissawa ei viharu anghen dariyakamuga vejjeya mi duniyege van emme fukkarevs
mi duniyen emme hindukolako newa dinumuge fursat nudi wagutun waluge tere wattada fasala forwalu mattaka bay mihun ekudin hinga bingawe ule gobbawen enge warwafahum ekudin zinetteri kurwafa mami hadawwa zinetteri kurwafa ufawari tanaka nikunnakamuge ihsas koddigen edari fulu gowagen nikume e bappage atun walugandekone e walugando konnamun dairu bappe gaya bura weli e darifulu holade munda haluga efahu e darifula meduga evvis rahman neti bappe gomunda halu waluge teriya wattala diri diri darifulu amille ofan darifulu gaya weliyala forward eha waran ebamyonge nafsu taka anhen jinsa meduga nuruhun teriwe nafrat korefon ehaluga vi bayegge teriya islam din fonuvuni ehmbima lobeti akhunne islam dinuga anhenaya karama terikan dini algon men duwalu defaharu no tahara ko efaharu anhenunge dohoge namuga duwehe fa koggen anhenunge haggutaka araga tunnun kame gina fahara nukure ekambalon barahana kurma ekambalon firihenunge lotoge ufalaka hamajoma kattaka ekambalon lavva fahish hedun alwagen nettuma ekambalon amankan libigenwa amille hiyawaykamun firimihage getakun nere nota gedoron nere firihenunna massunivegen harakateriwan jessun ei anhena de sharafukamuga ebamihun hadafawan innama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko rabba fawani anhana yang emme sharafere maqam tima emme gakkon ekwerikan bahattam vi kaka heyye tibage mamme ay kaka ekuga heyye den tibage mamme kaka ekuga he den tibage mamme den effo kaka heyye tibage bappe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli tibam yonge tereng emme heukom bodu mi haki enage ahulunnan enage ambinnan emme heu mi hay timan kale faanu mi tibam yonge tereng ambinnan emme heu farat rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani tibam yonge tereng mi haka ting anghen uktun libi nuwata de anghen uktun libi ekambalon badan jehijje kama vanama ekambalon effeteri kama akuga heolafa firiyaka hame forko dinuma hamya balahatta kama vanama ekambalon vegen dani ena huri narakaya hurasala begotuge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen riwayat ga hadis korwa fawe anghen daringe wahaka samimerumu adi ekambalon egota balahatta kama vanama emiheka narake hurasala begotuga ekambalon wumuge itura rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fawe efada miha wani timan kade gfana ekuga ekiga mifadan ingilifulun ishara koragomu surgege ehmema anghen dariya kuli ummaki islami ummatuga ufawari khabare ehem bay salaferi bekanu vidalwani timammen komme farako anghen dariya kuli ummaku imam ahmad gari hagostannome timanne libuni anghen dariyake vidalwe ufa kurawwash nabi bekalun naki anghen daringe bappan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haddari kalun libioda genne yore kade fanuge hataru anghen dari kambalun adi ting firihen dari kalun tibbevi evves firihen dari kalaku bodu fuluge wada nugannawa ekade fanuge hataru anghen dari kambalun
bodfulu wadagen nevi enum wes nabi bekawna rasul bekalum egotuga imam ahmad sifa kurawwa devve e foti mammege hita hama jehun libigende shakke wes nay mu'min ala allah subhanahu wa ta'ala devwa devuma meduga ruhen enaya anghem wes firihem wes komme jinsakun libunu kamuga wes ei allah subhanahu wa ta'ala devwa aggo bodo nemate duniyege kankolutuga etan has insanunne emme dariyakus nulibi emihun ehitamaga muli hayan heda kuramu ebade em allah subhanahu wa ta'ala ilahu ikhtiyar kurabba jinsakun darin devva yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur ilahu subhanahu wa ta'ala irada kurabbi alaka anghen darin devva mi ayatu gos allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba mi wani furatama anghen darin gewahak irada kurabbi alaka anghen darin devva irada kurabbi alaka firhen darin devva adi ed jinsum wes irada kurabba fi devva wa yaj'alu man yasha'u aqima darin nulibe mi heggutugas ilahu irada kurabbi faratil labba mi kan oygo em ilumeren vidaloni allah subhanahu wa ta'ala mistonge nota bayin insanuge nafsuga onna anghin jinsa meduga nuruheve nuruhun allah subhanahu wa ta'ala neti kuraw mattake e wahi kurabani timan ila godatuga devvumuga emme iswegen wani anghin jinse yahabu liman yasha'u inathan wala taqtulu awladakum تبامه دارين نمرش ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم أدي تبامه دوغو بهتان هداغن وهكذا نوليش ميهنا بهيغتون فاڑوغي افس حقيقة نين أصلن وهكذا نفتراش ميغي تفاتو مانتن ابوري راد كربي أرغرمين أدي إترا شرح كلانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله سبحانه وتعالى حرمت تركوا في نفسه تبامه النمراش حقك على جمنوي الله سبحانه وتعالى حرمت تركوا في هورها نفسه كم نفسك بس حرمت تري نفسه ابس نفسه مرال هد النوان حقك على جمنوي اي نكتاك ام كم نفسك الله سبحانه وتعالى خلوق رضافا وإنسان يكم فرانك أي حرمة تري فرانه مسلم بيس كافر بيس فرانا أقول منك أي مسلم كمغاويتي نوتا كافر كمغاويتي مرين نلبن الله سبحانه وتعالى بني أي نفسه حرمة تري كرضاف حقك لكن نفسه أقول منه مريني එහෙම බීමා හග්ගුතක් වනි කණ්ඩ එලිෆ එෆද හග්ගිග්ගේ සබබුන් නෆ්සෙන් මෙරුමකි قتل كرمكي كم ميكم حقنون أنك نفسك نفسك جمتش قتل حقوا فدا حالتك جسكين حقك لكن نفسك قتل كربيني إسلامي دولتك حاكمة عام أفراد نكمة ميهم جمتش ماروج حكم نوتا إنهم بس حكمه تنفيذ نكربه هم إكان كرمتك شروي ضوابط تتك نوتا جوابتك كندل فوني دعوتي هنغورا ماجه ميدانوغا عداوة تريبه هملا دين أن عداوة تري كافر إنايا هملا دي مرالبن يا خلافة أمانك مجه ميدانوغا نوتا معاهدة كفاوة نوتا أمانكن ديفاوة تنجا أولي كافر كمغاويس أميها قتل النكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربافا ومير منهوري بسفرة ورقنا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حقم كما كانوا لا معاهدك مانك كافر كما مسلمون ناكوغا معاهدا كوغوري ميكو مرادا في ميهكا
suorogege waswes no fennan maneki ena ekuli faafage boduko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani ei ena narakiya dan jehena fada amaleke efoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam iturawes eki kankan bayan kurawfa ebahuri wala ta'su fi ma'ruf heyo kamegga timan kadege fanat yabamihum uredinu gannash mitunuga muradaki lobeta khunne heyo kamegga uredinu gannash itunuga muradaki ei kommehen roda hifan namadu kuran zakat den ekale faanu amur kurawwa fiya ekamakiyam bashkenu mi veriyege nisbatu gaves awgon men ebbas wan jeniga heyo kamen ei nuba kamakan nuwa komme kamaki ema nuba kamakan amur nukura kamavana mege manaki kiyaman terikan ada kuran jehen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq khaliq wanta allah urde kamegga makhluqa kiyaman teriu mennete ei veriyavis adi firmiha kamugavis ehmema Allah subhanahu wa ta'ala urede kamakan nuwa komme kamaki ei heyo kame efada kamaka amur koffi kamavanama kiyaman teriwan e muahadaga nuwata bayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurvan ade kalefanu widalani fima ukhida alaina timam min bayatu faunu kankamuga terega ade am bayana على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا مثلنا مرادك كيمن تركن أدا كرمه معنى أدوها كيمن تركن أدا كرمه تمامن روحه غتن أننا كمك غاويس أدي نروحه غتن أننا كمك كم غاويس مي أسلوغا أقولمن بيتوغا امتحان كروه حسابك veriyaka islami dawlatuge veriya yang agomen kiyamanteri umuga agomen kiyamanteri wan jehe agomen nuruhe kamek kamuga vis adi ruhe kamek kamuga vis ehmbima huriha kamen agomen ruhe kamaka vegene no agomen kiyamam wan jeheniki ekamuko agomen hifahatan jehe kamen oy eikun agol denne fadan la ta'ata لمخلوق في معصية الخالق مخلوقك كيمن تروا كان نجين الله أردما أمرك في كم أفانم أي كم فراتك كم غاويس إنو كوتا أقول من هندام بحتن جين وعسرنا ويسرنا وندقو هذا تجا وكم كم غاويس أدي فسيا هذا تجا كم غاويس إكم أقول من verimiha kiyamante rewan jehen wa athratun alaina adi timam menna ekamuga fase kama fahikan oi kamuga avis datikamen oi kamuga avis undagulen oi kamuga avis min komme kamuga avis agomen kiyamam ban jehen kurinden no qawadu gedashun Allah subhanahu wa ta'ala ya urede kamuga ekamen nuwa kamavan ya rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurun innama at-ta'at bil ma'ruf fil ma'ruf kiyaman terikam oti heokan toge ege murada ki kurin awur denne fadan Allah ngurde kam ganwa komme kamaki heokame ehmvima ekame gargulme kiyaman terikan ada kuran jen wa alla nunazi al amr ahlahu illa an tara kufran bawahan verimi ha nota amur kurma kandeli fawa faratun agummenga machan amir gutuga kandeli amur kurma kandeli fawa faratuge amura agummen nukiyaman teriye nuwaname nota numuge machashe faadu wegemwa kufuru fenijjo maddande kandeligen huri kafarekkan engijje kam avvanama emiyekan agummen kiyaman teriyume nove ema efada kufuru faadu wegemwa kufuru fenijjeya agol men efarataka kiyaman teriumun agol menna duru heli beben embe rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayetuga mi bayan kurawani
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان تبامون كندلكين الله قدتون دليلا هكي لبن وي كمغا فاڑوگن وا كفر فنيجكم وانما منوي كيمن تريكم درهليگن نوان افوگ كلفان ودالوني مي ابيكلون هفهتبي كانتتن حتى هاوس من كومه ابا سومكي ابيكلون دمهتبي كانتتا وأن نقول بالحق حيث ما كنا تمام بيكنون كم تنجا بيس حق بس بنومغا ماتشا تمام من بيتي بيمن ولا نخاف في الله لومة لائم ادي تمام بيكنون بيتي بيمن الله کے دینو کے حقو کا قرآن جہنون وتا بنن جہنو کمگا ملامک کرا میہگے ملاماتک بلومن نتی حقو بس فاڑ قرمونه دانجين فمن وفى منكم فأجره على الله وله الجنة تبام ينقتري مي مواهدا قرون وتا مي بايوتي فونو كان فريما كفي ميهايا اينا أجر وني الله حضرتك ادي اينا يا سورغبي ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا مي منا قربيگن دي كان bayatuga en kamakan aragane wijjemiha manaki kuringe diyi ekankan wafatari kama ko ada kuri miya yangoti allah ga dotuge ajur ene libun suoroge ene hutte efoge hadis korwani mige teren kamek geteren aragane wono miha fa uqiba fi dunya ene dunya matiga adabu libene den faharega adabu libene faharega adabu libene agol mennenge فافكن أراجع نبيجن فهرجع ميجي متى حكم تنفيذ أدب لبيني فهرجع نلبيدا إكما قبلوا ميوتي أقول من جترين بالي ما دوكان هيتوغا هوري مسلمونا أدي أقول من جادا باترينا هجم نكوربه نوتا تحمل نكوربه حسابك فهو كفارة له وطهور دنيا متيجا إينا أدب لبنيما uqubaatuge gotuga eneyan adabu libunima maniki fafikan aragatumga sobon allah subhanahu wa ta'ala kandalu wafawa haddu enaga macca qaim korwigen diyama fahuwa kaffaratun lah ay ena kaffarak maniki ene kurun fafa kaffara ihsabun ene libuni wa tahurun adi eneyan ewani tahirukan libif em agol men ngene رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسورغا حد قائم كرويجن ديا بين حالتوغا ابي بكلنا به قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفا فوا خبر اجتريغا بي بكلنا به قلتم حديث كرفا فوني رجم كرونو بي بكلنا به قلتم حديث كرفا فوني اينا مهارو سورغيغا الله ge niyamatuge rajam kurawun wagut kurimatin algo menna fennani oggalun tala miheku marade unuta ehnamas algo men beenum wani kitan aharo kihadu wa ko mi duniyega hurefa mi duniyega haya do kuranto evves yagin kam neti nota kurimatin fennangoy narake nuwata yagin kama ekuga allah subhanahu wa ta'ala elaka tawba devwan kafara ekamuga ekamve to ena tahiru kurawigin ena suoroge wadevunto em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kadaka behegutun suwal qur'an hinduga hadis kurawani ena wani suoroge ge miharu allah ge ni'matun ni'mal liblibi khalid bin walid ge hadisaga ebe kada ku duwe wada gennewima ekade gfano fahatun duwe wada gen tankole bodu hilagandakun jassawa ebe kada ku avahara kollevvi ewagutu gakola le buruma ekuga huturu nuruhun tarikamuge ecce khalid gfano vidalu khalid ibn walid end rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame khabar umu ekade gfano ekaman inkar qurba vidalu
e khalide madina ga ahul weringe tereng haddiya bekanunge macca tanawaswegemwa tauba yakun ena yabwani Allah tauba labwa ehmema awmenna enge kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadduta kande elifa wani ila subhanahu wa ta'ala awmenna gaim kurma angawafa hadduta ki ei dunyawi hayatuga mihaku netikollumen nunka adi ei mika aniyaye dinun nunka mujtamaige hagguga kuranje kamekkan ei farudi kamege gotuga korewe kamen nun ei mujtamain islam kurmattaka mujtamaiga ebawatege kuttan amwe hinge adaneti misalaka miya komeri emihaga macca Allah subhanahu wa ta'ala qisas kandalu wafa wani no tahaddu kandalu wafa wani efada qatulaka devana furusaten nudevvu mattaka هم الله تعالى وحي كرفني ولكم في القصاص حياة تبامي هنا قصاص فمغاوي ديرون اي حقيقتك ايجي صابون مروغن دي فراتوغي وارسونغي روليوري كما ابامي هنغي حقو ابامي هنا لبادي ابامي هم مجتمعوغا مدوماتي كرو متكا emihunge haggu nulibe kamavvan nota ebamihunge qatila meduga ekan hingadiya gotafau qatiluge faratun ekamuge haggu nuhode kamavvanama qatilge warisun ege badaluga itul qatlaka nota qatl amaka hingada efada kankan mujtamatakum miharus penna mundani hama ehemme adamge dariya kitemme hashi fula kuris kitemme jabbaru kan ena dekkiyes enage nafsa ena biruetiwan enage nafsan annane mifada kamaka ena biruetiwan ehmbima mihege gunawane buri koffi mihage gunawan buri kureve nama mihege rakka korefawa moda naga mihage ay buri kureve nama adi mihege furana duvvala miha aya meduga mi adabu devi emiha ge furana danekan engenama e mujtamaiga qatul kurma aniya beruma mudane gumfada amalta nuhinga nuwata ei waran nadir kamekkamuga vegendan waman asaba min dhalika shay efoga hadis korawani mihekam migeteren kamakan araganewi kuring algol dennewi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korawani waman asaba min dhalika shay fa'uqiba fi dunya ene dunya ga ekam quba libun ekam fala ara ekam shariata hamen ufulige emiha uquba libu makiyyi fa huwa kaffaratun lah ene kaffara ke tahurun wa tahurun adi ene tahiru kameke ena kusum tahiru gendane kamen ei ekamuge Allah taala kandalu wafawa haqqu adabu emiha dunya matiga libigen diyama waman asaba min dhalika shay'an egeteren kamakan aragane wono miha thumma satarahu Allah subhanahu wa ta'ala dunya matiga ena yang ekan wanghana ko devwafa ve egotuga ena marwegin ngejje kam avwana fa huwa ila Allah ekam mani Allah gadratash insha afa anhu irada kurawfiya afu kurawfanat wa insha aqaba irada kurawfiya note diwdi ganna wafiya yalaka ekam quba devwan ehuriha kama kiwes Allah haggu ila subhanahu wa ta'ala ge haggu ga faafe kan aragin fawa alayan ilahu irada kurawfiya afu kurawfan ennamas ei dunya matiga kan ilahu shurru ko devwafawa kankam adi hama ehemme Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawwi alakan haggu gemwa adabu nota uquba devwa wafa elako tahir kurawwan dem vidaloni fabayanahu ala dhalika timam bekanun egotuge macca rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulu macca bayat hippafa ema algon men kur gotakan astuga mi ishara kolli warag gina kanka mi hadis ga
bayan ben asmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e be kalunna akuga bayati pawafa kanta toga wak irad korbiya den anna rega gonmen hadis ke rawi ubada bin samit radhiyallahu anhu ge haya pula be gotun gonmen wah kada kalana ubada bin samit ki kun odanna afwan fadan ansariya bekale emme kuri kolga bayatuga bare wadagin islam wadagin ne bekale ekale fanaki baduruge baberi no baduru hanguramaga bare wadagin ne bekale adi egituru ekale fanaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya puluga kirit qur'an ekko jama korevi pas bekalunge tereng e bekale adi wes ituru bayva ke bur ekale fanaki sifa koreve gotuga hanguramaga madanuga singa efada bekale agon men irada korviya mifada bay mawqif taka ekale fana meduga kormati fa mifada bay kanta taka be wa ka mach irada korviya denganna rega ali alwala wa hakada kalana wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.